Kitea e te moko kauai me te mataora i te pauaka whakaata i te huarahi i heake i enei rānei. Engari me uaua ka kitea i te ope taua rererangi o Aotearoa. Hioi ka rereke tērā i nei, kei ara paira tāwhai ngā whakamārama. Ko te aroha anō he wai. E pupu ake ana i tō rāua whauwhia ki te uhi a Mataora. Pau tonu te ngākai. Ko kiki taku wairua. I feel humbled and honoured, content, and especially to do it with Mum. He māma tamāhine kūaroa e hiahia ana kia whai i te moko kauai. E ni mea mai ia, māma kua rite ai. Ana kua mohi owa. Mahia te mahi. Heoi tērā ngā tukanga kia whai moko ai te tamāhine, he kai rererangi ia i te tauārangi o Aotearoa. I had to write a minute, which was a formal letter to, it was supposed to be to our base commander, but it got sent up to the Chief of Air Force, and they pretty much just approved it straight away and said that I shouldn't have even had to ask for it to be done, and so they're reviewing their orders and stuff for the next person or people. Nō reira ka noho koi a te tuatahi me tōna kotahi. I feel pretty humbled to be the first one and just to have my whānau with me always. Ko te kaupapa ko maua. Ngari nei hara ko maua ko te ao Māori. Anō nei kei hea mai ngā kupu mo tēnei, he kaupapa nui. He take hei tā te ringa whāo e hia tia ana kia ki te a whānui tia ki te ope kātua. To see it become more normalised, it's a real sort of honour to be on that path and to be doing that mahi for them and for others who ask, if they want to kauai moko as well. He kupu āwhina hoki wāna ki taua hunga. Be proud of who you are, stay true to yourself, and don't be scared, I guess. Does it make you a different person now that you've got a moko kaua? Yeah, I feel heaps different, but in a good way, happy as. Yep. Ka koa rā i te hoa haere hou, mō kōrua. Rā paere tāwhai te karere.